Wahiale nemiame. Watuta yowa. Wagegai gemiame dan. Wahiale nemiame. Watuta yowa. Wagegai gemiame dan. Well, COVID-19. Emiame dan no COVID-19. Rakpo borwe rehia. Uwe rawen ameren aminoton. COVID-19 ameren mbeke dan gbelae. Uwe mwen upon gwe uhun nu yahie iwe. Veni ana. Wahiale emiame COVID-19. Rakpo borwe rehia dwa gele lo bo. Eke don rigaye agelele wobo akpobo wege ya uwe mu pon gwe hun nu ya hiye iwe edegbegbe no gbele mi awon ni no COVID-19 no listen la yori e we ni ana obega yi wa ya le de mi ame COVID-19 Tout à yowa, regardez mi ametana. Ege o game, ege do e aye na. E do ya fe wa bokin o. Wa ga tota ni mangosa. Ewe o game rosa e aye na. Aria bem-vinde wa titan pai agatan fiala samu agbora voni emi uwe nonya zabida mebigwe olokun Adio beimide wa titan pai agatan fiala samu agbora voni emi uwe nonya zabida mebigwe olokun wala rena dogota Wala rena dogusa usama biusama Wala rena dogusa wayalaru Wala rena dogusa usama biusama Wala rena dogusa Wala rena dogusa sama biusama Wala rena dogusa usama Wala rena dogusa edolaru Wala rena dogusa usama Alarina dogusa usamadi
Oyalaru, Walari Nadugu, Usamande, Usamande. Yalari, Alari Nadugu, Oyalaru, Walari Nadugu, Usamande. Edo ya fe wa bedena. Etu edo ya fe wa kuyo wa bava wa bowe wa bota wa be na ga kai be bu ka bu ngwa ti ga ye edo na bu ra ben edo na bu ye ben yin no ma e mariere no agba wo tagbon ya ogo saro buanu dazi na o saro buanu yi mama no yan to yan ku yin no ma ogo sakin ituwa ya fe ni ro wa ke ni ro de de gbe ran wa de wa ma ke mo ka me de wa gba ya ye gbe ran gbon ya awe na di wa ya run de emi amen ro ya yi wa ya gele uberi o na ya de ko mi amen ro so ba na gi ma de ko mi amen ro isa emi fa go won na Mike na gbon ga yi emi amen na tara Mike no kede so papa yin no kin alume so papa yin no kin alume so papa yin ni ohun ya o wa gi ma le ne mi amen o aye gbe fi alase bo ni bun yan bun se ban gbe o e wo we mana we kaka bobun wa gi ma ye gbe fi alase wa gi ma wan egbi ma o ma ga me wan ne so lo bari di ma no ga go van we ya wa bo kian o ide wa ya no ere a se tin so ni e bo ya wa ma u yo so lo gwa o wa we ni fi o boda wa ko yo wa ya don to wa be ba wa we so wa ko yo do wa biye de bon biye de ama biye de odo biye de baba biye de yeye biye o sage ma ya so o wa ga ne inehu ma ya so veni ra ke bogo mo ke bogo ti no wa o saloba no kia de na o saloba no nyami ya fe no nya wo tagbon ya koke ke gbodo ke ran ke wiri no ro saloba na bo ba ya o polo gbe o godo anogi uri ma lo bi na so na uri ma pa gbogbo na wo emi no ra so wo emi no ra van o se ma legbe na wa o mare bana do ma do ga we fun da wo ka o atete ne gbe ba o wakata baba ne baba ipo wen ki ro ma ri ni won u da bo mi o bo ma o ni Jesus Christ isa we ne be no wan ka mi ma Jesus Christ o we ma le ma do le se ki we ye e ki ma bi bi o dagbon o isa u pa we la ho run ni ma ya de o de we na gbon yi ka ọ̀nà léluwọ̀ ní ó sàdóòdó apá ẹ̀ máa yá yìí ẹ̀ máa gbàkú ẹ̀ ọmọ àná máa léluwọ̀ ní ó sàdóòdó apá ẹ̀ tí ń gbàkú yàn ogodo àná kì máa lélu dẹ̀wẹ̀ o kì máa lé lẹ́sùn fún mi ìṣẹ́ ẹ̀ kì máa rú dé ẹ̀ kì máa rú awẹ́ làwọn oṣù wọn fẹ́ẹ́ wọ ẹ̀fà sódà gẹ̀rẹ̀wẹ̀ màmá gẹ̀rẹ̀wẹ̀ làmà họ ní làmà rion ẹ̀dẹ̀ náà màmá yára wíwí màmá yára kí àwọn ẹ̀dàgbọ̀n bẹ̀dẹ̀ Jésù Kristi náà wà ìṣẹ́ waya we isa o isa ere ga me ore do e na ki o agbon ya to ta pepepe ma ya fe koko ye ko kugbe me agosa iwe mi ore de na ore be lu ku won eva jan gi o vi on pa jan pin aso fi na jan gbon iwe mi ore e de na o ye do gbon ye bogbon ore be lu ku won eva jan gi
ou vient pas nyagban ya souvient et nan nyagban wakimati ebe non huan o ebe non huan ebe lu ou va janvier ou vient pas nyagban ya souvient nan nyagban kwada ho Jesu na kama Simon Peter we Simon Peter wege esuna ho no rie we no nwie wa be na nwie imo so pa emena neru nu we ina mio we boy nu we mekena fa nu we de nu we fa mami egu na mi fa na etu eni ke ya fe ori godun ni a o Peter na ka be no Jesu no nyama we no nyama me gbegbe ni ya lele we su foreign oye gan ri o ori wu no ye gbegbe ni ya lele we su foreign Jesu na ka be Peter ana we Peter Yoni tabanwa eben wege okporo ka rite tu we am sime igbaha we uma even here be na mi ai logo se oh amen ogo salo palu dazi edo wage we na kiwo amen ogo salo palu dazi na kiwo no jama salo bua we na tie mado la hawo nu saben yo kayimire nu ga ni boya fe don ha na u ge la ma ho la ban ri ni ma ya ga we ma ya en ya lele we nya nu nya la ha ku mese we di Jesus Christ no nya ma isa wa ya we isa ibi o salo bua wa bo kian o na do ge no saka atebe no wana ge bi na ha do tai na we je bogun na be aye do dege ma na do mi ke da be na ya ebi na gba be bo da yi tai be do. Today's message, Jesus intervenes for Christians. Today's message, Jesus intervenes for Christians, is found in Luke chapter 22, 31 to 34. Il va bien entendre. Et Jésus, Amundia, et Jésus, il va bien entendre, il va bien entendre. Et Jésus, Agmenan, ni bio sado bois wagon. Ore be Luke, on va y en guer dans Tieba. Et Jésus, Agmenan, ni bio sado bois wagon. Ya vient ya. Iwino saloboa, Iwino managbo. Iwino saloboa, yotoboa wina. Iwino managbo, o saloboa gbo ma me wina. O be va yanagbe, o za Jesus za bo bio saloboa. O na be za bo obi wa fa. O na gboda ni bio saloboa wagbon. Wa ya ga o, wa si agbada nu tai, wa je bo ya han. Where Jesus no bio saloba young gbin na ni bio saloba bagbon. Igbin na ki gbin na bio saloba irigaje. Ologo ma kologo na bio saloba irigaje. Jesus no bio saloba, Jesus no bio saloba, Jesus no bio saloba young gbin na ni bio saloba bagbon. Nda even so ga ya wi bio saloba na, e bio saloba dan ya vi gbin na. Il y a un tioro bien. Il y a un qui dit à cette c'est. Ou d'ailleurs un rason, il y a un ravin. Il y a un relogova. Il y a un même il y a même yoko. Oui, il y a ça là, c'est bozayaki. Il y a des sociaux rien. You bo, we de rien.
Des sorciers. Bon, et nous arrivons. Oui, il y a fait que toi, oui, il y a quoi ça. Il y a ça de bois ou du botanique. Et quand il y a eu water bon. Oh, bueno, oh, babono, oh, buebono, oh, tabanakudo. Oh, il pose rien. Oh, pas rien. Jésus a eu rien va si coco, rien va que cana si coco, béni. Oh, oui, un roué bien et van. Où y a quoi ça de bois? Où y a quoi ça de bois? God's kingdom appointments vexes Satan and his agents. The kingdom of God, the appointment of the kingdom of God, it makes Satan and his agents vexed and angry. Umame oribio sadoboa tom wesu ohu. Tom wesu ohu. Ebenati ban. Voilà, c'est vrai. Ebenati ban. Jésus ori konko ne bagbon ori we no o ne bagbon ori dolagbon yi ne ori riyo bonagbon ne ori fiangbe wọn bagbon ne e ba no don wa o ran o e don wu we lazarus no wa wu ipe de ha oda won o coven I no boy ye ka ga no ka mu enzi ona we no sego da o boy na gele sego da na mma I o como ti o we no ya sabe pe no ya pegbe ona sabe pegbe o ti na wa fo Berio. Oh, mame no rata. Ora we. Me ana mufona na we pabele. Ona gbana meme. Eri Jesu we oma, ofure, oma, alawoda o, afiangbe, odo wagbon. No we ma dege orobo obo won yo okay. Even Jesu don wa gbon e so subeta yin e be to be e so sure gbe wa e so sure wa dovio e so sure wa gbama mi o ma mi ero ni emi no ma ora fian gbe ora la oda o ora tombun e so si mudayi e bi o sale ba mudayi Jesu ri we no wu ne ba gbon ona megbe no ya bu sale ba ni rara ri e mi Oite megbe no ya pa ona iwon egbe ni we vana si an tuta na Miami. Ete gbegbe na tu wa maya. Na tu wa maya na yen ga pa ne, yan ga zuwa we, yen ga pa ne, yan ga popu wa. To pa o salo bara mu jakuwa. Wa regi wa mu wa. E na tana wa je fo ba obu wa. Wa ata yan. Ben wa megbe na wa megbe ri o. Ona Miami. Et que nous avons mis Simon Peter, yon olotu oribi irwangbe, oru sala oru Jesu. Ana we Simon Peter, Esu. Ona ma o no mu no gbogo we, no bue sansan, no bue zara we yo ya wo kin e imo. Ona we so pin di Jesu na fang ina nerunwa e Peter da ho e fran gbe ni ke yan wa da ho ni Jesu ta ona o pari no we mi fan na we be ye igyodu na ebi osarobo an kai we ge mi fan na we igyodu ni bi osarobo an lega we no kai When my action bagbon, Jesu dege ya fe. Keni ma dege, emi ma dege bagbon. Oh bon se dan dege. Oh, non rason, non ravan, non roridian. Non rota, non ro ni ma dege. Devi ma dege. Moto va non gbe la baban. Ah, bien soukou donc des soukou. Ah, e quoi qui non kakide. O ma fo de ma dege. E ravi na boyo dans roha. O ma fo de madage. E ka be ni ma yo wela dans tout so go o ma fo de madage. E bu be no ro di ma yo wela. E ma fo de madage. E ni madage o bu so e na dage. Hu da o so lo ba no yagbon na o no ya je. E tiesu, e ti dan, e vi dan, e va dan.
Oriondan, no Kiavagmo, O Sadoba Begehia, Unda O Sadoba, Nebuma here, him. Hey! On a be Peter, no way, Peter. Oh, Koyo, Peter. Tesu no Ragmo. Tesu. Ọ̀rọ̀ mi àwa mú ẹni ẹ wà gbọ́gọ̀ ó wà ní ẹ wà nyàgà ó wà sànsàn bí na yìí mọ́ wàyí àyìn nà tẹ̀ yìí mọ́ ìmọ̀ èmi nà mà rọ̀ ọ̀láyìn rẹ̀ nà ẹbí nà mà rọ̀ ọ̀láyìn rẹ̀ nà ẹ̀yàgà ẹ̀ nà ìkẹ́ nìyí ẹ̀mí nà ọjà yà wò àfìẹ́ fún wa. Èdè èsù wí yẹn hó nìyẹn wé Peter yẹn náà kódà ọbẹ̀ ìbí ẹ̀ ẹ̀rù àgbà Jésù òkú mẹ́. David Peter qui soué et je suis là ouais sous baoda et Peter na no miena e yo bokan et nous hono ouais dans oh c'est daji je suis là ouais sous daji tout daye mama ne sous hono mama o daye vi na hono u et Peter daye runda sous o yo ke kanon e me pe fe gbe ọ̀rẹ́ alẹ́ ìwàdàgbọ̀n nọ̀mẹ̀ fún egbe yẹn tó bí yẹn òòrùn ọ̀nà máa gbá ẹ̀yìn kí òòrùn ọ̀nà máa wọ̀n ẹ̀yìn kí ayé àwọn dẹ́gẹ̀ bẹ́ẹ̀ni màá bẹ yà ó dẹ́gẹ̀ òòrùn ọ̀nà wọ̀n ẹ̀ èyí á bẹ yà ó dẹ́gẹ̀ òòrùn ọ̀rẹ́ sù ọ̀kì àbúgbàgbọ̀n ọ̀lù ẹ̀bọ̀ ọ̀lù ẹ̀níwà ẹ̀ ọ̀lù ìbíẹ̀ká ọ̀lù píà ọ̀lù ikú òòrùn ọ̀rẹ́ sù orí mi àwọn fẹ́ kó o dáńtò miẹ́rẹ́ ẹ̀wọ̀n àgbọ̀n náà wẹ̀ láfọ̀ odò miẹ́rẹ́ tí ó rẹ̀ sùn ẹ̀wẹ̀ rà á lò orí fẹ́ kó o ara alágbọ̀n náà ara náà tara wọ́n sàlùbọ̀ ẹ̀yà kùn. ẹ̀ẹ́nu di ọtọ̀ dúkù náà nuwe dàgbẹ́ dàmú náà nuwe yafẹ́ nuwo nuwu náà ẹ̀tù ọ̀bẹ̀wẹ̀ gbá ẹ̀ ọ̀gẹ́ kọ̀kọ̀kọ̀kọ̀kọ̀kọ̀kọ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀ yọ wẹ̀ ẹ̀ òfin ọwọ́ sàlùbọ̀ yàrá ẹ̀. O Jesu na ka be so na we dai mami e Peter no mi na ke vi fa gbe le me na ogo me yakin ogo me yakin e yo bo kan ya e Jesu na ka me Peter we kom yo to na we ge mi mi fa na uri yo bo na e tenika e bo gutaverio no gutaverio we e ne suwe mama da Peter o be mama da e bi o salo bo ni kai o be mama da e fun agbe ni kai o be mama da e bi o salo bo wo tagun David Peter we suwe bo we atun bo wa fa o ma we mi ro pa où vient le Jésus le Peter we lele iyo ba de Jésus ri no wa Peter we no ri no wa gele Jésus we pa gbon na aberu agbe ya ma hewe o ma hewe ije no ma ihun na mata eriesi ne Jésus boyo to ne Jésus waragbon bi eru agbe o salobo yan ga okian ama mi kopa ni bi esu agbo salobo ina du popo na agbo wa we o wa ama mi ke kopa ni bi o salobo na ba pa we ni yan ebi agbon la da do wa o ama mi kopa ni bi o salobo la dia ebi na ta ya we ina mi o ama mi kopa ni bi o salobo da agburo la wa ebi ya ma wa gbon na mi o ama mi kopa e kana bo yen ana ta mata bi o salobo na dore ina do to yo ina do boligi ana ya wa o ebi ni Jesu wa gbon so a bi o salobo eyan be wu yo said na do bi o salobo working with ye gbe you bi o salobo we ye gbe you bi o salobo e jagbon re we ye bagbe ya wini bi run da bo o salobo to bo yan gbon Jesu ka me Peter we wa mi fa na o ri yo bo ni bi o salobo ni ke run da e ni ga bi amen opopo I Jesu ogbinigbina ni bi o salobo le Jesu dan guye ebi ron gba egun ona ka mi awe ari oba o salobo o wa no benu wa ro ba gbon na edi wa yan be aro we yin ba ga ibo yan gbon na wa o yan ari oba o salobo e wa so wa tuta yo mo be rama be yan fun egbe wa tuta yo mo bi yo ma be yan fun egbe e ba ni ana do abo yan gbon o wa de ba me bo yan gbon
Jésus dans heaven, Jésus ta. Appointments of the kingdom of God. It makes Satan to vex. It makes the agents of the devil vexed. Mama we be osado boy tom wesu owu. Wesu owu. No be he su populio osado baba wo gbera mama. Ko populio aba. O. Ba na ze populio aba. O. De odieke populio aba. O. Umame Jesu we ibi osalo boy ibi erun gbe yan amudia yobera kibo yi abo yan agbon. Sudan we yan we Peter yan ya o kin odieke. Eyo gele wa na o. Eke nuru mudia yi we no bi osalo boy nu na mudia no salo boy bi kegbe bi kebo bi kidun bi ki water gbon ya esu omu igbedon ya lelewe. To pan o boy gba we. Ìṣe bẹ́ẹ̀ni Jésù Kristi ló bí ó sáré bọ́ òbẹ́sù ẹgbàwẹ́ ìṣe ẹ̀wẹ̀rẹ̀ gbẹ̀gbàwẹ́ ìṣe. Upopo ọ̀ràgbọ́n history has no record of unpersecuted Christians. History has no record of unpersecuted Christians. Aimi bio sadoboa na upopo oresu. Aimi ibio sadoboa na upopo oresu. My God, man, no let bio sadoboa oi muegbe oi mudia no ya gwesu hon. No ya gwesu hon runda evan oresu. Even Boresu, Iviesu, Yan Ragon. Yabeja, O Dagibio Sado Bois. O Dagibio Salobala, a yan Zoyan we. Even an Ibio Salobala winner, Eba and Asian Hodeke. O one Ibio Saloba boy, a yan Buya Yoya Guyan Hon. A better Salaba Nibia, a yan Miam, a Miam Fiamiam, a Miam Quyan. Ho! Atigo dieke. ABS ukini bio sanoboa. Eke ni adigaje biya uya ya ma uya miropa. Ewi no kion ewe. Eyo waye ko buhen gade. Kegi Jesu gade. Bena ta me Peter ban. Uya ga ewe ya okian di odieke. Eri bio sanoboa waye unwo tagun. Kege Jesu ya pagade do set na ya set na kwe. Upo gbagbon Yesu mu bi o salobo yi upo gbagbon wo wa upo gbagbon wo de upo gbagbon bi winra upo gbagbon be kina na ti ebe upo gbagbon wa ri oba upo gbagbon be ye be o kebo upo gbagbon be ekina do upo gbagbon gbogbo na gbe upo gbagbon 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 Yesu mu nda bi o salobo History has no record of unpersecuted Christians. Upopo esumuya emulelian. Upopo saben uwe lelian. Ami ke ni o salobo na mi fun egbe. Ami ke ni o salobo na mi adogbano. Bare su no ragbon bare ma don le sokian bare ma ni su ya wina uya o ya gbe ya beni are o ta ba leku eri are o tabwebo na ye na no gbelagbon ya ke na o so ro ba won na ko wa o na ye na no wa gbe le bi ebo na se ti kana o so ro ba won na ni bi ya o saloba mona emi awon yagbon wa o ma mi dan agbon na won meju pu yo to na agbon na be do be fure na yin Yesu kwe Evidan Yesu yapo pagbon o wa mu wa yo o wa ri etegbe ogun gan an lo bona abe ko mi to bona ya awona lo bona pa ya me ro bona pa
Greater Christians will receive greater troubles. Hey, the greater you are as a Christian, you expect troubles that are greater than the ordinary. Oh! Bẹ́ẹ̀ni bí ó ṣàyà kọ̀ọ̀kan, èrí òpópónà lè ní àyà kọ̀ọ̀kan, ọ̀sẹ̀ mẹ́yìn mẹ́. Ọkọ mẹ́. Bẹ́ẹ̀ni àwọn àyà kọ̀ọ̀kan ò dọ́ ṣàlọ́bùá òun wà mẹ́. Èrí òpópónà lè lẹ́rìí yọ̀ àyà kọ̀ọ̀kan yọ. Tún dábò ìbí èsù kẹ́sù kìrì ẹ̀ ìyẹn dẹ́dẹ́ ho ní àyà ọ̀dẹ̀ ìbí ó ṣàlọ́bùá náà wò ìbí èsì náà wò má mẹ́. Èkè ni bí ó ṣàlọ́bùá ìdílé lá. Nyanga we yesi nyanga we le nia obe le boni awe le le wa ga ya ri ya wa ga ya de gbe ode gele eri wa no deati ki o ma ni kado ana nyege ba wi ti nyanga se kidia nyanga le la kinu na tiebe eri ma ya mi on mataga adaga popo no wani ma mi be exactamente odo sun amion ahen kenemi no lare ahen no ki anuma iwinesu no kiyen kesu kemana viokia Pẹ́ẹ́nù bí ọ̀sàlọ́bà yà kankan yọ owó ọ̀sàlọ́bà èrè òpópónà lè yà kankan yọ. Lókun parí náà ọ̀sàlọ́bà kú náà mú ìwé ẹgbòtọ́. Ọ̀sàlọ́bà ọ̀bẹ yà kan mi ó tọ́ náà ìwé ẹ̀. Jésù ọ̀gbìnìgbìnà ní ìwé ọ̀sàlọ́bà. Jesus has conquered Satan for Christian people. Because of the troubles that Christians have in the world, Jesus has conquered Satan for Christians. Ìjésù kan Èṣù ní bí ó ṣàlùbọ̀ àná. Ìjésù kan Èṣù ní bí ó ṣàlùbọ̀ àná. Ǹdọ̀ ṣàlùbọ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀wẹ̀ ìwé náà gùn, ìwé náà bíebi, ìwé náà Èṣù, ìwé náà ìwọ̀n àṣetì ìwé àkọ́rin. Ǹdọ̀ nìyẹn náà yà sẹ́ni Jésù lórí ẹ̀yẹ. When you are coming to Okame Peter, where or Èṣù tẹ́ ọ no wí àwọn orí àwọn wà ọ̀nà wí náà nẹ́rùn nù ẹ̀ náà di ẹtí nù ẹ̀ náà wẹ̀ ọ̀sẹ̀ náà kàbá ọ̀sẹ̀ ẹ̀nà mìíràn fà wọ́n yẹ ọ́ wẹ̀gẹ̀ mìíràn fà ń fò náà mú ìgbìnú láti yóò bọ̀ níbi yóò sàlùbọ̀ ní kẹ́ẹ̀ bí wọ́n tá ẹ̀ ní ìdí ọ̀yẹ́ lọ́dọ̀ náà gẹ́gẹ́ kó mú ẹ wẹ́ ògùnlélò sàlùbọ̀ ọlọ́gọ̀ wọn rí ẹ̀rí ọ̀yẹ́ eri agbon ye dey ologo ete dem ologo agbon ido mu ologo wan ni o da owo eri yan ye eri bi Èṣù ye eri eti Èṣù ye eri ege Èṣù ye kiwinugbo kiwe kinado kiwina awu na ri oba o kiwina bo kiwina gba kiwina sege uwe fe ko wo kan eke na fe ko wo kan de ge e pa wo tin we ibi Èṣù be de adogu ale e ni ara ro e be ko na wo kan ni o ye o eke na agun ala lama obi o salo gbagbe eyan gba lo eke na gbon ala la ibi o salo gbagbe eyan gba lo awin ama ibi o salo baba wo ro pa eke ni an to ta yi eyan na iye be bu yan ga kan o salo bo dege ene Jésù dege ene so kungwere gi hamwe unda Jésù o kom yoto ne ngwe no bi salobo Jésù kom yoto ne ngwe no bi salobo Jésù na tabi ebi ebe John ohun enelabuki u vient e hanyagban ona wa refianfia ma ebi de gutere na ma wa wa ya anwa no wa refianfia ma obowen kodu kunne le vangbona uyo wo salobo uyo wo salobo wa ge fianfiama obowen koduku na agbona. Be not afraid, I have overcome the world. John 16:33. Be not afraid, Jesus said, I have overcome the world. Ene suma wage so pa Jesu okomi utone. And I give you the victory. You are not of the world, you are mine. Jesus conquered the world and gave us victory. Victory, hallelujah. Conquered the world and gave us victory. Victory, hallelujah.
Jésus comme mieux-toi, hein. On a dit comme mieux-toi, ne bio salobois. A comme mieux-toi. A comme mieux-toi. Et non, ne bio salobois. Et ya. Regardez-vous. Donc, il y a un salobois, ouais, c'est de ne dans le riz, même, maman. Et nous riez, maman. Ou riez, man, mayan. Ma dege na ni abe nu we nwa no we bi no so nu wagbon esu o wa mu bo e ka bi sebo opopu bi o salo bo agbe ibi esu popu bi o salo bo agbe salo ba no doa esu popu ma gbe o ko dugbo ko dogo agbon ya ri ku e ma ne bi o salo ba na we rie ma ri ya no salo bo esu wa le lo wa o gba le bi no ya ri aiwa o gele ari aiwa yo won bo agbon Yesu ku e ma na be yo maga Yesu ku ne ma tebe na bi na ati akon bo yan kega esu ido agle lo ban popo ma ba na ebe na ti agbon Yesu ku ni ari esu ba o maga ma ni wu e Yesu ku ne esu ido lo ri man ma re bi ebe ma ti o salobo e ko ni a o hey, egi obi agba ewo o saloboa. Agbon ri fi oko yan awon to yen be biele, e mo ibe baniyan. Esu e wa ri bi o saloboa kini na mi fi oko yan na di awon to yan na biele, yan gwa be fi were, e samele liyan agwalupopo da ya zi yan we, aga zi yan we, ode suku, odo wa, odo de, odebo. Mamio, ijawo mami jabo begbe. Egbe ma o ki ma bagbon salobo nu dazi oh egbe ma o ki ma bagbon ye gabi ya o salobo nu dazi popo no ragbon oriwo obungbe ma yin anu bo wan re bege kege ke ni ara yi gbe ma re akin Jamaica, when Jesus Christ no be salobo u la dianu do riyo boni be salobo e kana gba keyan e kana yagbon logiyan e kana gbeliyan e kana fun yan mu e kana mu yan de u do fan bi o salobo ya fefe be ni Jesus Christ no be salobo no nya wa mama gbon anya obo la ho nu fi mo we no we va so de ba ma ke na gbo gaji ege bo gbama ege bian gbama ri yo bo ni wo ya fe be nu ri ni Peter la ori ni ma ege agbon zanzima wa o ke kirare akan mi to ni ori gbe ma e ma ya fe na ri popu wo e o bo yan ya fe agbon na akere sagbon na pa di bien fa won re o no re ma no we na ke be de ya fe be ni Jesus Christ no bi o sanoboa ise wa ya gwe ise ofun egbo ni yan saloboa oguwaro wa ya fe no re na do dan ve e mu saloboa afiangbe wa mi e wa hon wa ti yo rion o wa re ya dagodo yan ade wa yan ga gun wa yan ga popo wa yan ya ko won kan ko dugbo ko dogo ko deki u wa ye an o u be ata mo salobo wi an be de o piana o ku na be na yan no u mi aba so mi aba fa e de ka we e we ri ero azero o gbagbo o waro eri esu kan me Jesu wi an wi bi salobo eri angele wu de na ibe ikia bi an obugbe ma o salobo mi ma fa ise salobo asuwan ise salobo ari yobo ni ma ise enyo salobo ma ya se yi enyo salobo ni ma na mi mefa e de de ya se de ise we gbobo yo ko salobo gwero bo ya bo kin o wa no de do dan ho afiangbe wa ga mi yobo sa wa ga mi wa tutu sa o ga wa o ga bu wa re o e de ya fe ise wa we ten ya do wa we baba do wa we ye do wa we gbe ya do wa we dun do wa we ye bo do we kin ya kwe ma we gbe ade na do tore do
ogare ogedo saloba no rie de ni ma o de no tan ni ma o se aga akun o kan de de se wado wa ya pion ya pion ni agbon ise yi ni owo na e na ta na no make na gba hu otagbo e ba ya fe no yiro kun obuyan akia Slebas wo ya pion ni ate subscribe oni je ma yobo yo emedu na nege dibu nege fo na ta ne bobe yan we e ba na tie do yan ragbon o yan o be mu jaga ta be yan ya yobo yo oni subscribe wa be we be yo afiangbe we abi mi o ge do ya tomu o we be ga tomu be ni Jesus Christ no bi sarobo isa obo kin yakwe wakuyo ai tun so din bo ya de wo ya kokokokokoko ọgbọ́n òbọ́nà kéṣùgì òbọ́nà pa àfihàngbé wà á mi ṣàgòmáyára ọ̀ iṣẹ́ wàkúyọ̀ ìbò náà wẹ̀ bàbà.